phela lapha thina sisekuhluphekeni angazi umbe singabiselwa kumbe njalo sibhadalwe ngelanga sixotshwa kwakule trunk yemali lapha Yeah. ngelanga leholo Laxotsha ngelanga leholo. ngelanga leholo ama trunk emile lapha awemali yethu azange sinikwe asikwazi yasiwa ngaphi mbe yasala khona kuhulumeni kumbe bayidlala abababe khona sazi ngoba thina sasigijinyiswa emoyeni bakithi kuyachisa emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni bakithi kuyachisa singethe emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni bakithi kuyachisa emoyeni yethu kwengani wami soluze emoyeni bakithi kuyachisa singethe emoyeni kwakubuhlungu emoyeni. My name is Zanziren David and welcome to Asake Online. We begin again the series, the Zipra Liberation series, where we are talking to amaovet, abaningi bathi ngamaovet, abantu abalwela impi. This is different stories, different challenges that they faced. And of course, like we always say, this program is brought to you by your support, and we always welcome your support in whatever form and shape it can take. Without you, it's not possible to do this program. So as we get into the new year again, we have busy plans, many plans, huge plans, but it all depends on your support to make sure that we go around the country and talk to different people. And you can always get in touch with me on 0773 103 262, and we can discuss how you think you can contribute to this program so we can continue talking to the people that are around Zimbabwe. And of course, now ulabo malume okhulu ogogo obaba abahambe empini and will want to share their story, please feel free to get in touch with us. So today we start the episode le ezipra series service khuluma lo baba othiwa uMetas Banda libizo lakhe elokuzalwa. I think iFacebook yatshontsha ibizo lakhe. So elempini ngumdaka. So ubaba wahamba empini babuya is part of the, I think, the 253 who were dismissed from the army ngabo August 1982. So we'll be talking to him to hear the complications, the journey that they have taken through bezama ukuthi bethi fix the injustice that happened to them. Babu Sibanda, welcome to the program. yebo baba Maybe kwenza ukuthi ababukela iprogram bebekwazi mbijana ngawe, ungasitshela nje ukuthi wena uzelwe nini wakhulela ngaphi? mina ngizalelwe eSilobela eDonsa ngakhulela eSilobela eDonsa 1956 ukuzalwa kwami ngizalelwa eDonsa ngakosibanda. So empini uhambe nini? Empini ngihambe ngo76. Yeah. So ngisukela eGoli. Oh, wena usukela eGoli? Ngisukela eGoli. Okay. Yeah. Okay. Ngingenele endaweni okuthiwa iSikwane. Ngingena eButswana. Ngingenele eSikwane. Ngasuka ke ngendege ngisukela eBotswana Phikwe. So iko lapho wathola ibizo lotwa ngumdaka. Ngisukela lweGoli fike ngalabantu baba ngazi ngingumdaka. Okay. Lona abafika abanika lona nguGilbert wakondiweni. But umdaka Abantu base balela kumdaka. Yeah. La manje bathi mdaka. So wa trainer lapho wa operator ngaphi? Ngasebenzela ngapha eHurungwe. Okay. Kuboka Zangarara watwati. Ayindawo yayichaza kakhulu le ngesikhatsini. Yayichaza kakhulu eHurungwe ngesikhatsini. Impika izange bemnandi yebo mawusuvele suphakathi kwayo kumbe khona baba ngafika bebomba bangabomba 2 days uyakujwayela usuka ukujwayele kodwa yona imnandi kokwamanje kungathiwa ngiyempina ngeke ngivume Ngoba sukwazi ongakwazi. yebo njalo hey ama challenges maningi njengamanje mawusithi uyakhangela ukuthi walwa njani kwaphumani. Kuhlelo bese ubukhuluma kakhulu ukuthi hayi mina ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngokwenzakala after impi. So ngo1980 lapha sekuthiwa zibuse eselisiya kuma assembly point wena uqonda ngaphi? Mina ngisuka lapha eMashumbi Pools basithatha basiletha eLuweling. Sasuke eLuweling sa train ePhalaphala.
saba integration basithatha basisa esilobela kithi again. So ule i-peoples ule sikhundla bani lapha? Angilasikhundla private rifleman. So le esilobela lapha uhamba. Saba sesilobela Yipi brigade le? I45. Okay. 45 brigade. Yiyo embe kuyo until ngaze nga dismisswa sa dismisselwa Kogudu. Yeah. So lifike esilobela lapha lisuka njani kunjani esilobela ngesikhathi sesilobela? Silobela safika sahlaliswa nje. Saba ukuthi siku integration amasotsha asalenkamba 45 battalion inkamba yakhona. Sahlala sithe sihleli kwafika isikhathi nje sokunganithiwa kuloku ngazwani sezwa nje sokuthiwa sesiwonile sasuswa khonapho sasiwa ngapi sabuya sazothwalwa izimoto zasisa Kogudu Laliwonene. Sazwa nje sokuthiwa hey kulezi khali kwathini esingazaziyo kodwa weli kungela evidence azange senziwe lutho sasuswa kuleyo ndawo esilobela sasiwela ukhuzeni Kogudu. Sesifike Kogudu ngale sihlalanga kakhulu ngesipidi nje sabona sebefikile oDungamirayi. Dungamirayi lo mina mbona ngani wayelabo Tswangirayi wayembona ye. Utswangirayi Morgan? Yebo wayikhona lapho. Wayihamba naye. Yiba bafika kuleyo ndawo bafika bathi kwangani saphonga unikwa nje icala singalaziyo kwathiwa siyaxoxa kwaphonga saphonga ubizelwe eparade. Sesifike eparade zipra ngapha zanla ngapha sesidlula sesibalwa ngebhadi chaywa ngebhadi 1 2 siyafa kwematrucking siphuma sihamba. So wathi lixoxa wathini? Wathi asihambe singama distance siyahlangana eCholocho. Le Cholocho leyo sithina abanye singayazi. Asihambe siyahlangana eCholocho. Bona behlangana lapha eCholocho. Uthi kumbe kuhlangana kuliwa kumbe usezwani sasingakwazi. So sasuka sabuya sayahlalela emakhaya. So ngesikhathi lixoxa lapha kulomndoda owabulawayo lapho samkhumbulo. Yeah, lapha masixoxwa kwathi sibesibizele eparade bese ngihambe eceleni. Basibizela eparade safika samiswa saba ku attention. Bakhuluma amagama khona amanye angisawazi ngoba sokudala lami sengimdala. After that sibuza ukuthi liyafuna ukubona ukuthi siyabulala. Azange sivume umuntu angithi bayichaya indoda phambi kwethu yayisefront usiprendiweni nguye owafela thina njengoJesu. Wehla kahle lwana umfana kahle kulutho phansi wafa. Sathathwa ke sengeniswe ematrucking sachiwe esitimeleni eGwelo. Tasiye eCholocho konapho sisiyabulawa. Ikuhamba kwethu ukuphuma kwethu kuarmy. Sahlala ke kona libangaki 250 something 252 something 252 konapho kumbe 53 konapho. Saphuma sinjalo konke nama-commanders ethu konke sahamba ama-sergeant ama-major kwasaxoshwa sonke nje. AmaNdebele kuphela ama-zebra. So soxoxiwe sofike ekhaya lapha uqonda. Sathi sifike ekhaya mina ngahamba ngaya ekhaya ngakithi la enzalwa khona ngayimvele sentomfazi. Sengilomuzi. Ngafika ngaqalisa ukulima. Kodwa abafowethu abanye abalu kuama basele kuami omunye impela wangithengela ikhuba lokulima. Inkomo ngangilazo. Banithengela le 50 kg yama yelokuzini yenhlanyelo. Salima. Sithe silimile umumbu uthe ufika ekutheni uchakaza. Kwazotheleka futhi amasotsha.
aqalatheleke ingane ngamapholisa nge 3 days 4 days lana amapholisa esiwazi ukuthi ngamapholisa aqhamuka sevuthi sengamasotsha babuya bafika babamba abanye mina lami ngaphuma esamagundwane ngabaleka until ngaya koBulawayo ngahlala koBulawayo until 87 kwaba ukuthi kuyama ukulwa kwalamasotsha esingawaboni singawaziyo ukuthi ngamasotsha amhlobo bani ngoba la koBulawayo silandela fika sigombolozela mina ngahlala ke koBulawayo kokuphela until kwaze waphela konke lokho kuthe makuphela lokho yiso isikhathi siqalisa ukuthi hey thina kade sisemsebenzini njengoba sokuthiwa sokuphelile kusho ukuthi kungcono sike siyokhulumisana lohulumende mina ngokwami yimi umqali wesiziba umqali wendaba ngasukuma phansi ngalanda enye indoda okuthiwa nguAdam Moyo abambiza uMaphane ngalesisele egangeni wayengubattalion commander uthe sefika lapha ube ngu-platoon commander ngalanda yena nguye ngangimazi ngoba sasesichithekene singasazani owayeseduze lami eGwabalanda nguye uMaphane uAdam Moyo khulumisana nendoda kathi manje hey ngoba besisemsebenzini ukuxoshwa kwethu ingani akukho emthethweni ngoba sithiwa sokuphelile phela ukulwa lokho ungani akuqedakali okwengxabano okwepolitiki sokuphelile sengenza njani mina membona ukuthi ngcono sibuyele siyobuza ngendlala engangilayo ngaye ngingabuyela lesotsheni yeah kwakungasebenzeki ngangala choice ngangala enye into engiyazi ukuyenza imuli iphila njani abantwana hayi basesebancane ngilaba edorobheni ndobaba ngilayo onzalayo usanisupporta khona uyancedisa impilo lambamba lokhu lalokhu ngithola okudla so uAdam lapha sithi sikhuluma sivumelana ukuthi hayi asiye asambe ngemande uAdam lo se-driver koZupco kufika isande le abuye kimi athi no mina angisoyikuya phela lokwesaba kwakusesekhona sasanda kuchaywa angisoyikuya kungcono ubambe nayo imali uhambe ngasukuma ngachaya ngaye Harare ngafika eKG6 uhamba wedwa lapha ngedwa yeah ngafika lapha eKG6 ngafika ngakhuluma ukuthi hey thina saxoxwa ubona ubani eKG6 eKG6 ngafika ngangena okakhulu ngathola umunye umfana okuthiwa nguThulani nguye wanithatha wangenisa komunye umeja lo wathi indaba yenu siyayazi kodwa amaphepheni lapha awakafiki amaphepheni aku4 brigade eMaswingo ngila imali mina nginikiwe nguMaphane nguye yedwa kasikahlanganisi umuntu abakamboni bonke nje chaya futhi ngangena ebhasini aqonda eMaswingo ngafika ku4 brigade fika ngathi ay kuthiwe sizolanda amaphepha ngizolanda amaphepha awalabo abantu abaxoxwayo ngibuye la weKG6 bathawula mvumo yokuzothatha amaphepha awuvunywa athi hayi phela lapha thina sisekuhluphekeni angazi umbe singabiselwa kumbe njalo sibhadalwe ngelanga sixoxwa kwakule trunk yemali lapha yeah ngelanga leholo laxoxwa ngelanga leholo amatrunk embimile lapha awemali yethu azange sinikwe asikwazi yasiwa ngaphimbe yasala khona kuhulumende kumbe bayidlala abababe khona sazi ngoba thina sasisegijinyiswa so sesikhalela ukuthi umholo wethu lwani ingxenye ungabuya hayi bathi kula maphepha aphuma lapha kwasokusithi omunye wathi hayi woza la wabethi
nali leli phepha lifihla ngafihla ke lawo maphepha anzambe ngisaya eHarare ngachaya ngeze ebantwini laba abaxotshayo waqalisa ukubuthanisa abantu sabuthanisa kabantu saqala ukubuthanisa abantu eMasilela saqala ukuba ngo3 kuvikeza wonyabona sathi kubo 6 after that abantu bayizwa babuya bonke ngesikhathi nozibela kula cellphone so litshelana kwaqonda ukusukuma abantu bahamba betshelana emabhawa ngoba indoda esahlangana layo leyo kwakuthiwa ngubhotha iyo eyazi bonke abantu bonke iningi yababesenkulumani wasuma waqonda khonale wakhuluma emabhawa abantu batshelana babuya ngobunengi sathi no iMasilela iseceleni ngoba iseliveve kungcono sikhethe ini number 1 ibe sesenta saqalisa ke ukuya kwenzela ama meetings ethu number 1 siphetha leli phephe eli roll call eliphethe wonke umuntu esasihola ngalo so silapho ke sakhuluma saze safike kutheni sidinga amaloya sike sancediswa la ngulo oka Todd umntaka Gaffel Todd amantombazana lawana okay amkhohle mama lo but yanyambona okwabhala ibhuku lapha yebo wake wasincedisa usaphila lokuphila mama usaphila wasincedisa wagcina esidingela iloya ekuthiwa ombudsman sathola iloya lelana lelo wayebhala ngamazwane qethuka lale abhale etafula kuyila bhalele khona ayisahamba sabona hayi ingane yakwindawo kodwa wathumela awuzange bamphendule wathumela akazange bamphendule until kwazi kwafike kutheni sibe le mali uJudith mama lo uJudith Judith Todd ngumuntu wako wasincedisa la so siloke sihlanganisa imali sathi saba lamasentanyana sasesizwa kuthiwa kulelo eli strong lapha eli strong Twambani Sansole hayi lo ka bro wakho lokuza anti kuthiwa bani Sansole Senda sasaye sidinge uSenda sahamba safika sadinga uSenda bengama partners thina sasimfunda nguSenda Senda wafika sangene eofisini sahlala la uSenda wathi cala leli kimi ngimncane kodwa ndiwayemuntu omdala yena kulokuze umuntu ongeyoqondene naleli cala leno futhi lenhlanhla emangalisayo lizawina la nang Sansole waphuma lathi wasise ofisini wasinika Sansole ke wathi hayi hambani ke liyobuya kungolwesibili sachaya sabuyela ke ebantwini safika sabatshela hayi yaphuma imali ke lapho yabuya yabaningi imali sahamba sisithwele imali sesiya kuSansole fika kuSansole wathi hayi sengizafuna igama le group yenu Ema